Triangle de Bermude iherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Iyi mpande eshatu iherereye hagati ya Florida, Puerto Rico n'agace ka Bermuda. Ubuso bwayo bugenda buhindagurika bitewe n'abanditsi bayandikaho, ariko ubuso bwayo buri hagati ya kilometero kare 500,000 na miliyoni 4. Gumana natwe maze ukomeze gusobanukirwa byinshi byagiye bivugwa ndetse n'ibyo abashakashatsi bagezeho. Ndi kumwe nanjye Dani, iyo ni Dani Sofa Official. Nibagirwe kwiyandikisha kuri subscribe kugira ngo ujye muri nyinshi buri uko tuzikizeho. Bivugwa ko aka gace kaba karavumbuwe na John Bermude mu mwaka w'1515 ubwo yavumburaga ibirwa bito cyane byegeranye. Agace gakora kuri leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku kirwa cya Bermuda no ku birwa bya Bahamas. Kanyurwamo n'amato menshi ava i Burayi no muri Caraïbes ajya muri Amerika. Iki kirere kandi gikunda kunyurwamo n'indege nyinshi z'ubucuruzi ziva muri leta ya Florida zerekeza mu birwa bya Caraïbes. Ikinyamakuru Live Science muri 2014 cyatangaje ko kugeza n'ubu igisirikare cya Amerika cyo mu mazi US Navy kitemeza ko agace ka Triangle de Bermude kabaho, ndetse nta nubwo kagaragazwa ku makarita yakozwe n'urwego rubishinzwe muri Amerika, US Board on Geographic Names. Twifashe ikiganiro inyanja twogamo kuri YouTube twabonye ko iyi triangle kandi izwiho kwitwa Iyaseki Devil's Triangle, kuko indege nyinshi ndetse n'amato byakunze kuhaburira mu buryo budasobanutse, ntihongeye kugaragara n'ibisigazwa byabyo. Amateka y'iburirwa irengero ku ndege ndetse n'amato atangirana n'umwaka w'1992, ariko ibiburirwa irengero muri Triangle de Bermude byaje kwamamara ndetse binavugwaho cyane ku rwego mpuzamahanga ubwo indege 5 z'intambara z'Abanyamerika TBM Avenger zari mu myitozo yaberwaga irengero ku itariki ya 5 Ukuboza 1945. Inkuru zivugwa ku gace ka Triangle de Bermude ni kimwe mu bitekerezo by'amateka bimeze nk'ibivugwa mu bitabo by'inkuru z'ubutwari. Ese amato y'indege 5 byazimiye muri ako gace kari hafi ya Caraïbes bikomeje kuba urujijo? Ese byagiye hehe? Buri mwaka indege enye n'amato 20 bizimira mu buryo budasanzwe muri ako karere k'inyanja ya Atlantique. Mu bihe byashize, inkuru z'abarobyi n'abandi bajyaga muri ako gace ntizari zifite ibisobanuro bihamye, bigatuma bititabwaho cyane mu bushakashatsi. Nyamara ibintu bitandukanye byatangiye gukekwa n'ibimenyetso by'abanyamahanga, cyane amarembo ajyana mu yindi si itazwi, ariko abahanga basigaye bafite ibisobanuro bibiri bifatika. Kubera iterambere rya tekinoloji, ubu abashakashatsi n'abakozi b'amazi barakoresha ibyuma bibafasha kureba neza imyobo y'inyanja. Mu mwaka wa 2020 hari ubwato bwari bwarazimiye imyaka 95 bwabonetse. Ubushakashatsi bwakozwe ku miterere y'inyanja muri kariya gace bwerekanye ko Bermude iri hejuru y'umusozi wo mu mazi ufite metero zirenga 4,000. Ikoranabuhanga ryerekanye kandi ibikoko by'imisozi mito, imikugu ndetse n'amabuye ya calcaire byabayeho igihe kirekire. Hari imyobo ishobora kugera kuri metero 8,000 z'ubujyakuzimu ugereranyije na Mariana Trench, ahantu hageze ku butumburuke bwa metero 10,994. Aka gace kaba mu nzira z'imiyaga mibi ikabije nka za Nyamugigima, inkubi z'imiyaga ndetse n'imivumba myinshi iva muri Mexique, ndetse n'imvura nyinshi iva muri Mexique. Ibyo bituma habaho umuyaga ushobora kugera ku muvuduko wa kilometero 270 ku isaha, ugateza imivu ikomeye ifite ubushobozi bwo kurohamisha amato akomeye. Umuhanga mu by'inyanja Simon Poxar wo muri kaminuza ya Southampton yavuze ko iyi miyaga ikunze kwitwa imiyaga y'urukuta rw'amazi, ishobora kugera ku burebure bwa metero nyinshi cyane. Kugeza n'ubu muri aka gace hazimira ibintu n'abantu bitagira ingano. Hatangwa impamvu zitandukanye, bamwe ndetse bakemeza ko haba imbaraga z'ibivu hejuru bitwara abari mu bwato cyane cyangwa indege bakabirwa irengero burundu. Nubwo bimeze gutya, abahanga baracyakora ubushakashatsi kugira ngo bamenye neza ibibera muri kariya gace. Kugenzura neza imiterere yaho bishobora gutanga igisubizo cyuzuye ku kibazo kimaze imyaka myinshi.